Sashi sin biang haka kateng ke jong uji sukres lengba kani ke channel Kasi Gospel Media ngai kublay ban ngapriang subhai pi baro ka kubor ka ba compare bat ka ba smotanat ka ba ngakwa ban sam haka ni kapor kalong balay uji sukres ukliap ya ka jan rumar hajing tep Marcos kalano makhasan kadkhat laipunyo laipupra Hadim balasana pna ya uji sukres halor kading pna ula perta da kaktian bajam. Uperta ya kaktian ka baong la pendap. Ula aino ru yala ka mesim ha kadkot ka balai pukundai ke tu. Ba orang ma shispa ti ubayang hajan ha persya jong u habau yoi ba kumta ula aino la ka mesim ula ong. Shisha uni ubriu ula long ukun ublay. Hadien ba ujisu ula layam. Marcos kalano makhasan kadkhat supply kaya tu bauladon sa way ubriu ubah usenran ubari jong ujis krus ubalanget ha ujis krus umentri ubadan borom ubakateng u Joseph ubana Arimathaya ulalen hau pilat berulapan ya kamet ujis krus kadkhat kapasau kaya tu bau pilat ulas ngau kendit bau ujisu ulayam kam kloy Kei ka bangakwa banyethu balay bo pilat usngo kendet. Namar haba kisipai Roman menswa. Kisa napna yanu utu ubalasa napna uyap hadin katu kenesngi. Uyap na kajing tangan, kajing sliang, kajing pang, kajing kriat, kajing shit bat kumtar terter. Henry ujisu ha kasngi pungkre kasngi thoding hi ha kata kasngi shwaban sepsngi u ladukot mesim. Yohanes kalano makak kendai kadkot kabalai pupra lai kendai kaya tu nalor u Joseph ubana Arimathaya ubalapan ya kamet jong ujisu na upilan lawan ru bansenran sa Nicodemus ubolong uparsi udkot jong ka Sanhedrin ubalangej ru ha ujiskrus ha kabari ka Bible koong udawan lam ka jingkle na ka jong kamer bat ka alos jen sao poser Kini kila shem ya kamet ka jong uji sukres bat ka Bible koong hagdakot ka pasaw po sa puwe anda kumta kila shem ya kamet jong uji su bat kila sop span ya ka ha ki jan linen bani lembat kita ke jing ubi kumbalong kurkom jong kiju habatep di hakata ka jaka ha ka bala sarapna ya uladon ka kpir berhakata kakper ka jingtep thmai ha ka ba pat shem labu yanu ru Matthias klanong ba atpu pra ka dekot ka ba arter ka ai hangi kaya thu yangi ya ka jingjob ha ka sngi ka balai ba ujisu ulami pan kladon ka jing knyu jumai ba angel utra ulawan hier na beneng bat haba ulawan ulap pentulun no ya uta umau khang kadkhat kabalai kabasaw kakmat jong u ti kalalong kum kalali bat kajan jong u kalali kat kayor na kabashapting ti ya u kita kinong ap kila kinyu bat kilalong kum kibayam Yohanes kalanong baat po kadkhat kabanrio ka Bible koong bahakata ka step kaba ujisu ulalami pan ana kumta lawan u Simon Petros udabut ya u Yohanes bat ulalip sud Syapo kajing tep bat ula khmiru ya kita ki jan linen bani balabu kita ki jan ki balasop ya ucis kres kaba kampala bat kaba snutnat kalong kani hak dekat kaba nyo bat ya kata ke rumar kaba la don halol ka khli jong u om shem la bu lem bat kita ki jan linen bani Henry kerpang bala khliap no hakaway pan kajaka Nakwa ban keron ai hagani kapor hagabede bat kani ka rumar kabala khliap kerpang kadkum ka dustur jong ki Hebrew hendai kajan rumah hakamit bam kadon jinyade kadak ban pesuthu hapadeng ukonran bat usyakri kalong kumni lada ukonran hadin bola de bam Nakata ka jan rumar udah nyat ya lakikti kasintur kinyu tumo bat kumta teter. Ladau i hangtu kamut bau kunrat ulala dep
Kisakri kila ban kata ya tagamit bat ban pungkhot lani ban bu no ya ki boro. Henry lada ukonrat ya kata gajan rumar ushim bat ukhlep bah haba umi syabar kabamut ba ukonrat umpadap un sawan biang di kani kedusto jongki Hebrew hendai haba ong bau Yesu ya kata gajan rumar udah klep kerpang ya ka hakawe gajaka ngakwa banithu syapi ba u Yesu ukanrat ujonga jongpi un sa wanpat kani galong kakubor kabapla kabangara smokeman haduk katakta manisam ya kani kakubor syapi ikam ki apostol kalonong menikong kadukhat kabashipo bat kabakatwe di haba kidangya kamishan syabneng kabamot hadin sauposni na kajingmi pat kajong ujis Kristus ba ujis Kristus udang pulut ya kapot balak kisenran kajong ka Bible kaong kad ba udang kiu hakmi angut kirang ba kabatho ya ki angel kilayawan yang hajan jongki haki jangko bali ki bala ongru ko rang ba kalilaya kikran yang ni kisenran kajong ujis Kristus balai pi yang kmit syabneng uni ujisu uba la shimno shajrong na pi syabneng unwan hakaju korkom kumba phila yo I ya uba ulale syabneng ujisu ula walong do lang snam sya kani kaperthai ha kani kaperthai ban penim yanga ye phi bad ya kaperthai baro hakita ki banget hau un sawan biang hakaju korkom kumba ukiu syabneng un sawan pan syau yala ki jong kajan rumar kabal akhlep kerpang kalong kadak pokon rat ujonga jumpi un sawan biang to ai bo blay un kurku yang hilang baro na kebenta keberum jong blay amen.